iminsi y'agahenge yatanzwe na Alliance Fleuve Congo 2023 nirashira nyuma y'iminsi mike barihaye agahenge cyangwa se akaruhuko bongeye kubura imirwano bongeye gukora inama zikomeye Kinshasa mu mujyi bamenye ibyabereye mu mujyi wa Goma ubwo inama Alliance Fleuve Congo 2023 mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru cyangwa se Nord Kivu yamaze gutangaza ko Alliance ubungubu igiye kwerekeza mu mujyi wa Kinshasa nyuma y'ibiganiro byagombaga kubera i Qatar mu mujyi wa Doha ntibyabasha kuba byaba dore ko umuhuza Qatar yari afite imbaraga zikomeye gusa Republika ya Congo ntiyabasha kuba yakumvikana ni Republika ya Kivu kuri ubu yamaze kwemezwa ko igomba kuba Republika ya Kivu ariko abenshi bakomeje kwibaza M23 bari bazi ko izasigara ifashe utwo duce gusa yamaze kwerekera mu bice bikomeye intambara zikomeza amaze kuba zisinwa atatu cyangwa se umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yamaze gusinya ku matangazo ageze kuri atatu turaje tuyabagarukiraho 5-5 turaza kwerekeza ku ngabo za SADC nazo zamaze kwemeza ko zifite ibibazo mu kugorana ziteganyije ko zigomba gutaha kuri uyu munsi ko byamaze kwemeza ko zitagitashe ahubwo zitegereje byinshi dore ko zirimo kugorana nyuma yaho zicumbikiye imitwe wa Zarendo M23 nyuma yuko ibimenye byamaze kuba bindi nyuma yo kubarekura ngo batahe ari imitwe wa Zarendo FDLR bacumbikiye ndetse na FARDC mu nkambi zabo byamaze kubamenyekana Alliance Fleuve Congo 2023 yamaze kubimenya irita mu gutwi itegura operation Gurutura iritegura operation y'igitero gikomeye mu buryo bwo kurimbura cyangwa se mu buryo bwo gusenya imitwe yose ifatanya ni leta y'Kinshasa ya 2023 yari maze iminsi tuje wagira ngo iri mu cyunamo yari mirategura ibitero karimbuzi cyangwa se ibitero kirimbuzi ni mu gihe kandi abarundi bakomeje kwibasira wari president wabo kandi akaba ari we n'ubukuru ubungubu uyoboye ingabo z'iki gihugu cy'abarundi bakomeje kumwibasira nyuma yo kwiyemeza yuko azabanyamurenge ariko abanyamurenge bari mu mutwe twirwaneho bakaba baramaze kumukubeta inshuro bakamutera ibisasu bikomeye ingabo z'abarundi FARDC ndetse na Wazarendo basha kuba bakubitwa ibisasu bikomeye bakirukira mu misozi ya Minembwe bahunga bagaruka mu mashyamba ya Kongo ubwo twirwaneho yamaze kuba ifata uduce iduka baneza ifite ibisasu bya kirembuzi intwaro zikomeye ingabo nyinshi zikomeye zirimo gufasha umutwe twirwaneho intare za Sarambwe zo nta kindi ziri kuvugwaho uburyo ama operation arimo kugenda gake nibagaragaye video zitandukanye z'intare za Sarambwe zikora inama ziririmba indirimbo ziri mu Giswahili baririmba ati Colonel Nanga Colonel Wiringoma nabandi arimo Sultan Makenga nabandi bakomeye bafasha uyu mutwe arimo ba Colonel Kanyuka Lawrence Kanyuka n'ubundi nkuko bisanzwe Colonel Bisuma nawe yamaze kuririmbwa yamara iz'indirimbo zose zaririmbwaga mu gihe barimo gufata imyanzuro ikomeye nyuma y'umutwe wa 2023 imyanzuro yo kwerekeza i Kinshasa yamaze kubishirwaho n'akadomo n'akabazo mu buryo bweruye ku mugaragaro mu gihe SADC y'abenshi bari kuvuga ko uyu mutwe urimo kwigira nkana dore ko bavuga ko uri kwigira nk'abana batazi ururo cyangwa se batazi gutoranya ikiza n'ikibi nyuma y'iko SADC yamaze kwemeza ko igomba gutaha ariko inyuze Kigali ariko iri kugenda ihindura iminsi ku yindi M23 yamaze kuvumbura operation Rutura yuko harimo condition SADC irimo kugenda igobeka ariko nyuma y'ibiganiro byabaye ku mitwe yombi M23 yamaze gutangaza ko itanze amasaha 18 uyu mutwe wa SADC ko buvuye kuri ubutaka bwa Kongo cyangwa se bukaba bwabasha kuba bwatakwa mu birindiro byayo M23 iravuga ko igihe cyo kuba bari ku butaka bwa Kongo bwararangiye kandi babemera ibiganiro byanyuze mu mucyo bagomba gutaha kandi batibasiye imitwe itandukanye iri muri aka gace bakabasha kuba bataha ku mahoro turaje tuyagaruka 5-5 wibuke gukora subscribe inyunganizi n'ibitekerezo byanyu nabyo turabikunda. Reka duhere muri Alliance Fleuve Congo 2023 ntege ndimi koko bavuga ikibari ku mutima wa gahunda n'uguhonda kandi a conditional nabwo bakabwira aho bagana bamwe bumvise mvuga mushaka igihugu cyitwa Republic gusa cyangwa se Republic of Kivu gusa Alliance Fleuve Congo ntibikozwa kuko bagiye kwambuka bakomeza berekeza mu duce dutandukanye abazi n'imizi y'Igiswahili mwabonye video zageze kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga abana babare 28
nijoro, kandi mu joro naho ni masaha 28 nta ntare irishya, nta nijoro biba bifashe gutyo. Babandi bajyaga bagira amakenga ko izi ngabo za M23 iri joro kandi zabasiye zifata umujyi utandukanye wa Goma, bo zagiye mu nkambi ya Sadeke ziha Sadeke ubutumwa bukomeye. Iyi ni nkambi y'ingabo za Sadeke muri Nord Kivu. Numbaze uburyo babazigezeho, gusa M23 yamaze gutangaza yuko aya masaha 18 izi ngabo za Sadeke zikabasha kuba zavuye kuri ubu butaka. Gusa igihari ni kimwe, kuva Alliance Fleuve Congo M23 bahoreye umujyi wa Goma ndetse na Sake, ingabo za Sadeke ziri mu kiswe Sami DRC zasize gato impande zose. Muri make muvoma yabo yose igenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23, uretse mu gihe cyashize ubwo hari ya nama nubwo byadohotseho gato, gusa nyuma yaho byagaragaye ko Sadeke yashakaga kwigarurira Goma. Nuko situation ihagaze kuri ubu. Abana ba Minembwe, intwari za Sarambwe, amasaha 24 amanwa kuyandi ijoro kurindi barinda umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Abasirikare ba Sadeke bameze nk'abana, abantu gato batumvikanyeho na Alliance Fleuve Congo M23 bahita bivumbura nkaho kuba bari muri Kivu ari ibintu bifitiye akamaro Alliance Fleuve Congo M23 cyangwa se abaturage ba Sake n'abaturage ba Goma muri rusange. Amazi ntakiri yandi, hari imbunda udashobora kunyuza muri Goma, yewe banakuretse hari izo utanyuza mu Rwanda. Imodoka zawe zose bashobora kuzireka zikajyanwa kuri protocol, bagahara uruhare rw'imbunda zikomeye. Hari imbunda byo utanyuza i Rubavu nkuko bimeze, uko Sadeke yo ibyifuza. Bakomeze bivumbure barahimande cyangwa se baratekereza iki. Itangazamakuru rikomeye ryo yamaze kuba ari bivuga, baze kuva mu gitondo hari nabuza kanya. Hari amakuru menshi tugomba kuba twagarukaho ajyanye n'izi ngabo za Sadeke. Alliance Fleuve Congo hari condition yari yaretse ku meza cyangwa se yari yateretse ku meza kugira ngo ibiganiro by'amahoro bitange umusaruro, gusa President Antoine Tshisekedi yarabyanze. Niyo mpamvu M23 yamaze kuba ihaguruka. Alliance Fleuve Congo biratangira inzira igana Kinshasa yongeye ifunguka mu buryo bweruye, dore ko amaze gutangaza amatangazo agera kuri 3 yemeza ko igiye kujya mu nzira igana Kinshasa nkuko yabikoraga mu gihe cyashize. Murabigenza te? Mwiragize Imana gusa musenga bari muri utuduce dutandukanye two muri Congo, musabire umusirikare wa Alliance Fleuve Congo intare za Sarambwe. President Tshisekedi yanze inzira y'ibiganiro. M23 irimo kugana Warikare, ishaka kongera kuhigarura nkuko yabikoze mu buryo bweruye. Alliance Fleuve Congo bavuye Warikare naho bahita bareka leta y'Kinshasa irahafata. Urutonde rw'abantu barenga 700 bafunzwe na Tshisekedi bagomba gufungurwa. Aho kugira ngo bafungurwe, President Antoine Tshisekedi yavuze ko atazabafungura mu buryo bweruye. Ariko itangazamakuru ryo muri Congo ryamaze kuba ari bitangaza ko hari abagabo bagera kuri 4 bamaze kuba bafungurwa. Nyamara ibiganiro nuko byaje kurangira. Kuva ku biganiro bya Qatar bisa nkaho byanze, abasirikare ba Alliance Fleuve Congo M23 bafunguye Sake zabo. Warikare na Uvira nizo ziri mu mboni zigaragara mu buryo M23 igiye kongera ikahati birindiro cyangwa se kahanagura usasu, kandi abasirikare bose bari tayari. Banda ba update zigezweho zinambara ya Warikare n'ubundi na Uvira yongeye kuba igaruka. Burya mu biganiro bya Qatar, Alliance Fleuve Congo M23 yakoze ibyo leta y'Kinshasa yashakaga, harimo kuva bari Warikare. Alliance Fleuve Congo M23 bavuye Warikare nabo bahita baha leta y'Kinshasa urutonde rw'abantu barenga 700 bafunzwe na Antoine Felix Tshisekedi bagomba gufungurwa. Aho kugira ngo bafungurwe, President Antoine Tshisekedi yavuze ko atazabafungura. Ibiganiro nuko byaje kurangira. Kuva ibiganiro bya Qatar bisa nkaho byanze, abasirikare ba Alliance Fleuve Congo M23 bafunguye Sake, bafungura n'ingabo zabo cyangwa se za Tshisekedi zari zarafashwe. Warikare na Uvira nizo ziri mu mboni, kandi abasirikare bose bari tayari kuba barwana intambara. M23 nyuma yo kugaruka mu mirwano, abenshi bamaze kugira ubwoba n'ubu byongeye kwivumbura kuko bashakaga gutorekesha intera hamwe Uzarendo ndetse na FARDC byafungiwe muri aka gace n'ubundi Sadeke ifungiyemo. M23 yarabihakaniye kandi yaranabivumbuye. Igihe babahaye nikigera baragenda kandi mu buryo bweruye. Ibyo bagenerwa bizagenerwaho ingaruka: amazi, ibiribwa, imiti n'umuriro. Iminsi irabarirwa ku ntoki, iminsi yo gukora intambara. M23 hayi Sadeke kugira ngo ibashe kuba yigendera. Sadeke burya na mbere ubwo byatwaraga inkomeretse zabo ndetse n'abasirikare 18
umunani bishwe. Sadek yavuze ko usagiye kumenyekana n'izindi modoka cyangwa se guca n'izindi modoka zigenda anyway igihe bagombaga kugendera sicyo bagendeye kuko bazanwemo amananiza yagombaga guherekeza ababishwe ndetse n'inkomere bashaka gukoresha ubu buryo baturikisha ingabo za Wazalendo FARDC bari mu nkambi zabo. Bifuzaga ko imodoka zabo zidasakwa nk'uko abadiplomate bibikorwa kandi baratswe cyangwa n'urugamba bamaze kuba bitangaza kuko byarangiye nuko mu Wazalendo na FARDC babuze uburyo bagenda bityo bagira ikibazo. Twirwaneho isigaye nayo ifite uburyo bweruye. Hari umuntu operation twirwanaho imaze iminsi ikora. President Ndayishimiye noneho ubanza aze gurasi gusa. Abasirikare b'Abarundi bamaze iminsi bahondwa according mu buryo bwemuye cyangwa se mu buryo butomoye. Sizima mu President Ndayishimiye Evariste rimwe na rimwe ajya hari akavuga ko azi abanyamurenge neza yarangiza akifata akohereza FDLR zisigaye ziba i Burundi hamwe n'abasirikare be ngo bajye muri za Minembwe n'ahandi kurangiza abanyamurenge. Niba ko kaza abanyamurenge yakemera bagatura cyangwa se bakabaho mu buryo bweruye. Twirwaneho isigaye nayo ifite ibikoresho na za drone ubayihanura mu buryo bweruye. President Ndayishimiye ibintu by'intambara adashoboye abyihorere kuko Abarundi bari kubagwa mu buryo bweruye mu buryo bwinshi. Kandi numvise vo akunda kurora inka azajye afata inka nawe yorore nk'abandi basanzwe kuko n'ubundi Twirwaneho ari byo ikora buri munsi. Nyamara intambara yo muri Kongo ikomeza gufata intera mu buryo bweruye. Nyamara imitwe ya Twirwaneho M23 Alliance Fleuve Congo M23 yongeye kubura ibirindiro vuba hagati tugiye kumenya ibitero bishyashya yongeye gutera mu buryo bukomeye cyangwa se mu buryo bweruye. Turabakunda cyane mu makuru tubagezaho, mukomeze mukore subscribe inyungane ziri ibitekerezo byanyu mubasha kubitugezaho 5 kuri 5. Imana ibarinde.